Keblai Pibaro syakatup Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Kimat bakongsan mentah kesini Shillong. Eksamen ki doktor sorkar ya ubak ban siudor bat kekong benda sim. Menjur ubak ban siudor ban NEHU hospital klaim de pendem setia negijing dawa. Kentat mardor ke Green Tech Foundation ya kejing krok ke sorkar ban sangye no ya kejing syatngan. Bat kemen ke HSPDP belalong ketin sorkar ki ketin khasi bat karo. Bat mentangin pai syaki Khubor bakam banyak. Haka step kat nyau trik Iaiong ki doktor na Shillong Civil Hospital lembat ki doktor na District Medical Health Office kilawan ban pej banyak ya kakot kekiak jong ba H ban siudor nonglang uberang syak tengan mentah Hamadan Malki ban dawa na kesorkar Jylla bat na ketanak tourism ban pendam no ya ke projek lumpong deng ban cenai kejaka sakai pengat bat ke spa hakate kejaka. Kemenci kedau kejingsyong syak tengan jong ba H ban siudor nonglang mentah kelapoi syaka ars pak shipau kenta AA. Kat kum kejing tip bala yok lum ni ki doktor kilai thu baka kot kekiak jong ba nonglang kelai hiar bhaj ram. Hajuk Khubor ki doktor kila pelong ru ke eksamen ya ka kot kekiak ka kong bindas im ka balawan snok ti ban syak tengan na du henen ka janmet. Kuman chipin ken mau ka kong bindas ka dei ka wei ka long kemi ka bala syak tengan teng ha ki snem ki bala dep na ke binta ka surok na nongpo sya umden. Uba H ban siudor nonglang chairman ke Green Tech Foundation ula syak tengan mentala kendai sengi kenti Hamadan Malki ban dawa na ke sorkar ban pendam no ya ke projek lumpong deng. Ki doktor sorkar ki belawan ban eksamen ya ke kuat ke kia jong u kila syem ba ula shitom jur bat ula donkam ke jing sumar bapaka ha hospital ban pelat yem ya u. Kila terwa bat kentu yu ni urang ba ban NEHU hospital. Kumta ula menjur ha ka janmet kat nyau trik Iaiong ban NEHU hospital. Ki doktor kila yalam ya u Shillong Civil Hospital ban ai ki jing sumar sukher ki bapaka. Shwaban mi Hamadan Malki ubak ban siudor ula kentui ki nong yalam bat ki khot ke GTF ban beteng ya ki jing yakhi. Ula weru iki pat ba ban tut syakni Hamadan ban dawa na ka sorkar ban weng bat pendam ya ka projek lumpong deng. Yaladi ula ong wat lada uhab ban NEHU hospital shim pendam da leleru ya ki jing dawa jong u. Na ka jing hiar ka bormet bat ka jing jur ka jing telot bansi ban syak sumar yaladi. Ula ong ru kani ka jing NEHU hospital kamdei ka jing pendam ya ki jing dawa jong ka GTF. Kuat teknisi WDP. Ketak, bat
kamet jogi kita nak kacau gini tu mah ban kasih ban kasih ya sini sekarang saya sayang ini ada jingit nunggu biwa ada jingit movement jingit overlock ban kasih keren Sungguh nut banji para ngelam bapijau ikilong kami ki long wah kinong ngelam babar ngelapor kahat balese kejingiap kamdai kejubak tumta gini nilai banyo ay kejingjap Tung kawin nga sukwa ban kurpat bol daw pa kanlit ko yang possible stuff ng late wala dang late marway nga nutre Jylla ban ngakwa Makat bangarang siya mo possible ngani hong kejaka semua bawan wan paibian ang may kejaka bat undap dia kadran malki ben kenyo dia atas kadre nginum bedam lagi neki nginum dalai lairo nginum bedam ngekerbat jadi pai-pai balai do yang civil of tal bat num bentot manong nang sa civil nginlay da kabusok badwan pai mo bi upad pa ngi pendap bi kabran malki skinong ram kisang ram kilong pa kapor kala dai bupungki Hadin baka sorkar Jylla lingba katana tourism haka khatnre trek Iaiong kalapha da kajing tho show chairman jong ka Green Tech Foundation uba H ban siudor nonglang baka numdon chu kajing tai hapo dawlen nong lumpong deng na kalyang usketri jong ka DTF ba ritri lingdo haka jing kren chikilat pathai Khubor haka step jong ka khatnyo trek Iaiong uloong ka GTF ru ka ladap panpa da kajing tho shika sorkar da ka bobo jingkeli balada umdon ka jingtei balai pat phililam hadu unru post nem yo te ulong bat uloong baka benta jong no philalilam kumta uloong na kalyang ka foundation ka dawa bade ban penpai no yo te ulom shika jat ban rew amdei ban lilam shaka company nolor kata uloong lada pimpen pai na kalyang jong kinoilam ke GTF kinemi setia na ke jaka shong sha tangan na kalyang jong Green Tech Foundation kabla lam khmat yani ka jingya ki persa ka jing trai jong kata ka project halor ulum pongdeng wan pen kelai ka kom si penta na kata ka project jong ka luxury resort and spa ti kumjuru banding persa halor kata ka jing de lilam no yaute ulum pongdeng dolenong sakik he spa corporate ka bahadu utru posnem hanin ka sking ilayo ban pudang ka sithi ni joint secretary jong tourism department handrai kata karukom ICT ba kacing persa na ki ka Shillong bet kaju si kaju ba ki keren sa ba kinumdan kita kicing tei ki ni layang skam ndu ko pas nengkong hi ka singi ka nengkong bang iong ba ha ulung pongdeng kamlong ka jaka ka ba pinyale te mentapat ki pen phai pat da kum to ban ong ba to menta nengkong ki ong ba umdan kata ka jing ai ulung pongdeng hadin ki ong em ta kin dan ki permanent structure ding la kan tha ki ba pidan ki permanent structure menta ki ong em dan umdan chu ki permanent kin dan ki temporary yang ki umdan ki temporary temen tapat ki ong ba
umdan kerja construction syu ate ulum pongdeng tika jingkeli ke jongi pat saka sarkar kalang balada pimdan kita ki jingtai ki hang te ulum pongdeng balai pat phililam ika khendau hadu hundru posnam nabenta ka jingmentoy jongno ba phililam hadu hundru posnam nya kata kadai ke bangi ngim suthu ngim sai bat kabamdan nongrim eru ka ba joint secretary jongka tourism department bain pha i tu ka sithi te halor ka tu ka sithi ka bain nilai opryang nin ka singi na kaliang ka jongiru nilapun phai da kani ka sithi sa i joint secretary to government of Meghalaya tourism department bangi pensai hang ni ba pada dak babu jing keliru lada pimdan kita ki construction balai pat hi pidadan company lam adu under force nam ya di ulum pongdeng ngingis dan tangkoi bandawa bayakan ka project pidai banum sim sting kamtam ya kasur kemen sim upat pa ni don tangkoi ka jing dawa papan phai no ya katai ka khandau ka siap jong ulum pongdeng dolnong sakipat pa banying scam halor kata kanongrim namar kini gibreu ki penkelan haju usi haju peladangim yo ya kata nginomi nang ni namadan malki kumbolong menta kumu PE bak kerjendam napo ka state pollution control board kala penmi pada dak kumai kum tu kum ka laj no kum pilayo dak arti ai ke pinong dan menong halor kan ya hakabili bak korrigendum ka bakimi na ka bami na pollution board dapat ngan suput kan mau biang sisin ba por pingi yo dak lembak RTI ka first line jong petugas consent ka ong as per the particulars furnished by the applicant tebut katkum ka jingdon kam jong uta uba apply ka city kila don ke te hang tu ka condition ki ai ba de kendon kita ki luxury villa ulung pongdeng ba kita ki villa ki resort ki restaurant ta ki cafes ta ki facility da kumai te dang menhakini gisi dang Simon Sisi ki wan ra ta korrigendum ke HSPDP kawini ki parti badonlang haga sarkar MDA kala ai ke jingero yu menteri rangba bari ke kenhon menteri halor ke jing menjur ban penlong ketin sarkar no leni official languages ye ke ketin khasi bat ketin garo haga Jylla Presiden ke parti ba KP Pangyang habakren bikilat patai Khubor ulai thu bakum ke parti kisngau kemen bah namar ketai kamat kedai shibenta ne kimat yakun election jong kaseng labun bun snem bah regarding the recognition of the Khasi and Garo language in the state of Meghalaya, the HSPDP, we want to congratulate our Honorable Chief Minister and his cabinet because of his able and dynamic leadership. He has taken this decision to recognize the Khasi and Garo language in the state of Meghalaya. Why we are congratulating him? Because the demand of recognition of the Khasi and Garo languages, it has been a long demand of the party. We have flagged this issue in the manifesto of the party since during Bahawping Soon as the leader of the party till date. And recently we have submitted also the demand for amendment of associate official language to the Honorable Chief Minister on 14 August 2024, and we have mentioned why we need the recognition of the languages. At the same time, we have submitted on the 24th of July 2025 or so, and we had a long discussion regarding the need to implement and to recognize the Khasi and Garo language in the state. So, as the party, as one of the party which is part and parcel of this MDA government, we are so thankful to the government, and we feel so happy because the day one when we come to form the government in the MDA umbrella, we are coming with the purpose and intention that some of our major issues laid down in our manifesto of the party should be carried out.
forward by the government when we are part and parcel of this government, MDA government 1 and 2. Greta Solution Training Academy haga katnyo trik Iaiong arajar arpun riu kala sami ke certificate bat pen Khuborjylla ye ke shispa khandai phongot ke Samla kan thai bat chenrang ke bela pendap ye ke jing pule bat jing sha hikai hagi kam beauty wellness and spa therapy street food vendors bat craft bakery Ikini ke Samla lapan Khuborjylla City Hut Dhaba bala samru ke certificate da ke Assistant Commissioner ke East Khasi Hills District ke Si Marak ke belalong ke Kongsan hakini ke Sengi. Habakren cikilat pathai Khubor, Placement Coordinator, Greta Solution Training Academy, Bak Frederick M. Bahak Shanpru, Uloong. Kini ki Samla ki bela yo ek jinghikai haki kam beper hakini ki lai banai klem jing COAA namar bala Beijing lot da ka Meghalaya State Skill Development Society MSSDS. Hadu menta ki don palat lai phongut ki Samla ki bela pendap ya ka jing syahikai bat ki lalit teri shabar ke Jylla. Ki don ru ki bela yo jing teri hapok ke Jylla. Don ru ki bela sing bat sedang yala ka kam lejong. Habaya keren bat kawini ki Samla ke bela pendap ya kini ke training ke Samla ki dabet kharmujai kala yathu bakini ke jing syahikai ke long ke bementoi shiboni ki Samla ban yo kam yo jang. Kamtam kini ke training ke long ke bom don jing lot AA. Kani kadeka event organized ka Greater Solution Training Academy. They would panel with Meghalaya State Skill Development Society. So gila organize kena program kum kani ka job fair sham step from 9 a.m. to 12. Di hakani ka job fair lawan simbenta ki khana jungi la kumnu chispa nyau pongut kidan se kidan saungut ki employers. Dua employers ki wan nina Kerala but na Chennai. And the other employers but kidai nina Meghalaya jungi itself. So I hope bagi kena ni kila yo opportunity bagi can interact bagi ni employers. And kini ke certificate distribution pat ngidan la kumnu prabatch. And kini ki batch ki include kini ki trades bari na ka craft bakery, ngidan kini ki street food and ki beauty and therapist. Kini bapendap mentah kini ki craft bakery technicians, ki SFV, ki short ka street food vendor, but ki beauty and therapist. Kita done almost 190 tambah mentah at present we done 180 belong present. Yes. Kani kadika free training ba ai ka MSSDS. Di lembag MSSDS ka ai kum ki kenja work order. So dalam lembag ni work order pat ni like mobilize ki brio kan. Especially ni target ba sa ki rural areas kuma pitep mo sa kamnong kondong kamduna ba pli mo ka ta ka jingyo apa jingkot na ne ka kam ka jam. So ni target ki rural areas and lembag ni mobilization jungi pat ni expect ani kwa ba ki khana kinwan sa kini ki sponsored course ba ai ka sarkar kan. Nang ba kenyo mo kum kenja kalat pan kamay jak po ila dia mo. Kidan ki course don ki course but they mostly ki course ni 3 to 4 months approximately. But some of the professional course kabing dan kambun banai le sing dan riu ne nyau banai. After kanika training day 3 months ding you done kini assessment kalau kenja exam seki de kilayo certificates kilayo grades jongki ni I placements kum shabar jo Meghalaya kan ti hangdu menta meneng dan la kumnu nu sis pangut ki khna jungi bla pre abar jo Meghalaya kum company jongki Taj jongki Vivanta jongki ni ki Marriott ki Fern kum tar Radisson Blu kum tar ter mo je menta hakti jongi kidan katu kan ni ki bala pan lecha abroad ru tang ba du menta kidang dan under process pa Kibala pas menta kida dan lupa bla tray shabar kimla banwan menta kiba batch menta kiba kulik jaka yes kidan kila dab dan lupa kini ki batch menta sindap ka assessment joki ni come up to for certificate distribution nila would bet shabar namar kila yo opportunity shabar with better job kila yo free accommodations ka ni ka food yo free and other facilities yo free so we grab that opportunity ban pa no ki shabar kan instead of pengin syong ani ha Shillong la jong okay yakini ki khna dai mostly ni select ki khna bala pass at least class 8 ni sim and then ki trade ru ba at least ni dan kini ki bampat pass class 8 ru to ni adang accept ni tang ba the minimum qualification Hadin kajing betha na National Human Rights Commission NHRC ya ka Office of Deputy Commissioner Khuborjylla District ban shimkia bat penbet ya kajing token halor kajing ja shasho uwe urang ba
Ya ubala tip kerteng kum uba neroshor timung nakasnong garubanga amreng haki pulit para ketanat forest jong Khuborjylla Assam. Kahima soyong ringkat beruba neroshor timung mentakesngi kilawan hajir ha ketika office hakmat SDO kepatar kema ban pensyai ki benta ki beyadei bat keni kekam. Katkum kejinget hu, kini kejingja kelejia ha kalai pau terik unaitung arhajar arpusan. Ha keba uba niroshor timung arpu pras nem karta, ubadei na kasinong garubanga amreng, ubateri kumunong hikai ha kawai ke sekolah kethan jirang. Ulah syasyo ha ki pulit forest Assam kabala pelong yu ban mensau jur ha ki benta jong kamet bat kedur kemat. Na kaliang kahima soyong snat nongwa mau tumur kalait hu bakala dep ban ujor syaka National Human Rights Commission NHRC halor ketika jingsha leben. Ke NHRC kala shimkia ya kani kam bat kala betha i Khubor district bakan khot hajir ban penlong ya kejing tokit kababenya. Habakren jikila patai Khubor, uchemen kahima soyong uba rasiding well thaba, bat ulingdo kahima ba PL thaba, kilapen pau ba kahima kamla satya ban pediang, yakum kini kijingle ki pulit pahara katanat forest Assam, bat kiladawa badai ban le da kebeting persya ye ki beriu ki bedon kti ha kini ke kamsho bat penmensau beriu. Kinoyalam Shillong ru ba ke NHRC ke labatha ya ke office u deputy commissioner ban pendep ya ke jingto kit hapo sal tayo. Ha ke jingwan hajir khmat USDO kila kentu bari ban chimkia ya ke ni kam bat ban penyo ya ke jimbishar ke bohok. Syuk ke hima kal ai tiru ikisaki ki bakenthep ikidur ki bat ki kot jingerap dawai ki ba penshisha ya ke jing sha sumar te urangba adin ke jingja. Khuble sibun ya kapor ka jing jang pi ka jingwan jengi sene kum ka hima soyong berowai ma wan ha ka dor jok sepi jong hima soyong bat ka don ya ka snat hima no motemur ka basinsa nadu lokra korchok hadu rani dia kita kide kiba ka hima soyong ka pai adu muta banam snu plaro ka wi banta ta ka long ba ka hima soyong ka sinsa sadu sa korchok sedut sulokra lu sedut radi kumju higwe ki hima ko hima no klauro ka sensar su sebala khawa hima no spung ro sensar su setai komputer ka hima meliam no sensar su sekna para tikini ki jaka ke bangiwan ki hak po ka sensar dan hima sayong tingi dot ileng do jegi sebatai ba ni ka mei ka kong sandu ka bangiwan ta ka long ba ka don ka we ka jingjia ka basnusi ba ka long ka jingsha ban ben baka jisa sok ben kini beriu ki jongi ki besong basa hang teh po amreng kane ka amreng ka hap sepo Meghalaya ni ka asam du ka kam bahap asam andai kamdon ni ki kot slam prisha baka hap sepo asam dai ni yang hak kanong rem kum ka hima baka hap po Meghalaya kini ki beriu ko jongi sok ka lai photo ni benai benya te kani ka snap jong ahjab san te suai kata dei mangi na kaliang ka hima sayong ngilai bu i complain hapo UCM jaga district council nasu ban ai khublai ba syam mo syam bor ja i belong CM to kapot isim kiai kan kam mari bu jeng thok mangi ba asam an crutch igini ke jaka narling perkhat hadu mau tamur lo snai ka asam forest snai ri nata syata ka ja markhat se ba ka jirang ro kata ka umsuru ro toba pun kala umsu kini ber khaki isu ki bangi hadin mangi bu jeng thok su CM mario ataka jeng thok ba syam bor lang ja ma kum CM to kapot ila bu ko tarik banlet jengok itu ke jaka ka ka lai pu tarik po hadin bala bu tarik bala bu sata banlet jengok itu jaka nda po isteng nanti po apangkar ni po apangkar si to kibat ki pulet tengim tip ki ang badai kata curfew ngimtip dan mentaru sebel puling ang kai ma ang ngimtip kata pulang the curfew tingilek la kalek CM jingilek po hidup khar banga bat so asam press ang badai curfew tingiwan fine no hadin meglawan fai tinglawan fai poi tang hani hono po hi yo khubor pada bato asam pada su lalek kem walek sho ya ki uba nores ha ba de kari dalen ba hang teh po amreng ki beri gojegi ki sho ki ra sadu sulokra ki bom ki sho tengi ngem dan la so da kumai pat atau por ngi karpat eksorka te udisi ro da buram la simkia la pelak na iki udisi ngi akle udisi ro la simkia ke dekap tandai ai ka basa kalong ba kini ki beri ki song sir musim these Assam forest they always try to deprive to insult to harass
or people like animal, they treat. This is to totally violate of the Article 300A of the human rights. The four basic points of human rights is Article 300A is right to shelter, right to life. Bat dah kini gi Khubor ngilapoi syakabakut tak hadu pengindai syambiang keblai Shibon.